أب برخوادانی البنده تشینه شو شهید عزیز جی قال لك نویسید و درباره برخوادانی هم آنالیز جید و درباره ده بو دگو أب برخوادانا بنده تشینه دوام بکه ایدی برخوادانا که دیروکیر ورا نفساندن جبرگو قال لك هلكا شروانين خو بشتوانيا خو بشروانان برندان دما دست بكرنا شورشا روجاوای کردستان دش خو جي خو بتايبت الالان عربان جي خو الورجي گرد هم جي چو عفريني هم جي لتلكوچر جي كمين كسمون مش آواكري اجانسا آنهای جي لور چاوا اندام نو جوارا بو پیشنگو وان پرورده بکه چاوا ببه ماموسته که مازن وان روزنامه وان گو ایرو لسریا وینا گلک روزنامه وان دنگو رنگ حقیقت ددن خویا کرد هری داویش خود 27 چلیجی ما آگاهی که غمگین وک رهوالین شهید عزیز جوار گرد گو گهاشت آستا شهادت لرانیا یا باشور کردستان جبوی ما شانسه کی پرمازن بکم ما به حوال عزیز کیو لرما خبات دامشاندن و اموک شاگرتین وینه ده ناف چاپمانی آزاد ده کوم جهل گرن دست بکا شورش 19 تیرمه حوال عزیز یک جوار روزنامه‌وانین یکمین کو هات دستک دا با کروجلات سوری تقالا چاپمانیه ده demek ki ma xabat pevremeşan de ajansa Farada piştivêne pîwîstî hat dîtin ku li Rojava Bakurojlatê Sûrî ajansa Kurê ava kirin bibe berdevke wê civaka Bakurojlatê Sûrî giştî bike vîn û iradeya gel biraya giştî re parve bike ji xwe Heval Ezîz yek ji damezrênerên ajansa hewar e Heval Ezîz ne tenê wek rojnamevanek an kesek werî destek bidî wek dibistanekî tevger dikir yani bi seda şagirt dest pêkê perwerde kirin ser hîm û fikra ragihandina azad